Ilip la kain ko ra poke parlo tarapung along tara ajelang sun pi towar ke dam ke wang sung pik lang tara ajelang sun pi along inglong kira birta tumpen ki humri dam ahut ki joi ke lang dam atuma phan karja hut nang ka chethan dun atingke ki dam ke wang atowar sung pikan puta nang chethan dun lapen nang chethan dun thuke karbi anglong alang sun do pik sitami tara ajelang sun pi lang menailo athe ing tui pikan puta nang chethan dun lapen langsun along kam ke klan ka cepaduk nei kleng dun kleng sar potum nang ka chethan dun ke nilitu methang cepaduk si klem ponlo lapen ma jok phanta kerap hang hepin si klem ponlo puta nang chethan dun lapen ningme latest channel youtuber penta humri dam lapen kijoi kelang atum aning arong pik puta nang chethan dun tarapong pening me timung inglong kiri abirta aprang si karbiang long arat ko na family hin sa tong mundo alang atong panami kilang ko kuson biten na kuson na lang tumatay niya kunin langsung dia beta ramat apa namanya bukan nama itu aja malah pernah hujung kayak itu abi itu cara aja langsung pi abi betul tuh makan aha tuh sini nggak sih kalau boleh betul sih itu ada problem ada वो लाइफ के मेरे नाटकन मतलब सुनता है क्या तो हाँ दुनिया के लगी थी और पूरी इसमें मतलब नहीं होता हाँ हाँ दुनिया पर deh lang lipik na bang sodin na silang tuntan kami ito kan kuno lang like Halloween kan sige ban lang nito solo pito ho reng maro na silang tuntan no na silang tuntan si tante korte pini na tula bang so langsun taraji langsun pilong ke lang pen kebang pen kosono nang li ning karong asal kosono nang li teklong jadi langsun itu kenapa ini juga nama kamela tara dia langsung langsung ke kilang itu segala langsung langit tidak ada ni orang tinggal di pinggir kerangka. Oh, natum ning arong pilo di? Oh, ni orang itu. Labang so patak natum kitam ke bang kosono tuwar misen ma. Tuwar bang atau mau ke sisa tu kami ni tu. Kerang bang itu man sangka di sabda ya. Rong bang kami nak kami tu man lang nanti ni kan lang bang ini bang long lu. Okay, thank you.